St. Mary ACK Namabusi maidore bumola e od bura mabuda langi olor tok pi donje klese kendo ketho somo ne maloyo jopuonjre 100 e gwenge ma Narok bende ng'ata achiel wito ngimane tok pi oula ywere. E sama koth mapek medo chwe e kor gwenge ma pachoka okelo midhiero maka kod kacha ne jopiny. Koth masani chwe ochako chiero oula mapek mayande noseduono kuom kinde moko e kar chung od bura mabuda langi. Kuanzia 2020 hii backflow imetusumbua tukahama hapa tukaenda Bubango. Tumerudi kwa maboma majirani bado maji inaendelea tu. En gima koro orocho chendo mapile pile magoganda modak e gwengegi kanyaka somo bende koro orochre e skunde moko. Hapa watoto wanapitia kwa shida kubwa kwa sababu mnaona mtoto sheria za afya inasema kwamba mtoto avae viatu. Lakini sasa akifika hapa mtoto mchanga hawezi kupita. Wazazi wanawapitisha watoto kwa beba na wengine wanaanguka kwa maji. Wengine vitabo vyao vinaanguka kwa maji vinaloa. E juma moya we skunde kendo jopuonjre donjo e klas 9. Jopuonjre ma St. Mary's ACK Namabusi to ok nyal chope skul. Ma e kaka skunde ni chal. Pi chiegni mana ume. Ma e koro omono jopuonjre chopo mondo gisom ka klese gi bende pi opong'o. En pi mawuok e nam lolwe kaluwore koda koth mapek mosebedo ka chwe kendo miyo koro nam ng'ok. Japuonj maduong' mar skundno Eliud Musahi owacho ni chendo mag somo ne jopuonjre maromo 102 olimbo ni mar pok ginyalo dok e skul nyaka ne skunde yao ne tamo kuongo higani. Wanafunzi wengi ambao wamejiunga na shule yetu kwa sababu ilikuwa registered baada ya kusumbuliwa na mafuriko mwaka uliopita, lakini kwa sababu watu walirejea katika vijiji vya hapa tumepata wanafunzi 102. Lakini hivi sasa kuna maji bado kwa compound. Shirika la serikali ambalo linasaidia kutengeneza barabara, kutumwagia maram kwa njia na pengine kwa compound, na tunaomba serikali kuu iweze kushughulikia tatizo hili la maji. Omedo ni oginyal ya skunduno nyaka pino dog chien ka jopuonjre gisani biro somo e skund primar mamusoma ACK. Saizi wanafunzi wako nyumbani wote. Ingawaje tumeomba darasa kwa primary school pale tuanze kufundisha Jumatatu. Department ya barabara ihakikishe lazima watoto wafike shule. Na ndio sisi through kera to reallocate pesa ile tulikuwa ifanye kwingine, tukakata mara mbili tukasema lazima hapa pia ifanywe ili watoto wa access shule. Bura mabuda langi Rafael Wanjala nolimo skunde go ko wacho ni gimanyo kama chielo ma jopuonjre go nyalo some. Oseyo boda mar pi kuom koso loso ohinga mar pi oula mabende geng'o pi nam muomo nyake gwenge. Wasiwasi yangu ni kwamba watu wa National Water Harvesting and Storage ndio wana tulikosea kwa sababu imekuwa kwa programu yao for the last 5-7 years ya kwamba wata extend dike kutoka mpaka Maminju ili backflow from the lake isiwe interfere na homes, sababu very many homes you can see are underwater. E kaunti ma Narok ng'ata chiel owito ngimane tok pi aora tere kotemo ng'ade kodhi e ode. Kawaida tu vijana wana hustle kujitafutia. So katika hiyo harakati akaingia huu mto, nasikia yeye anafuganga huko. So hiyo siku nafikiria machi ilikuwa mingi. Akaingia huo mto akaenda hivyo. Chendo mar manyo ringre Eno Kipkoech majegin 22 medore kotelne kod Red Cross kod jogweng mamoko. Mto ambaye imezingirwa upande zote mbili na miti na momonyoko ya udongo pia imeweza kuipepa mchanga. Sasa iko very stiff. Hapa hatuna madaraja juu mto inakuwa inafurika, na ikifurika tunakosa wasaidizi.